Il-President tal-Fera tan-Nisa tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej PES Women Zita Gurmaj faħret l-impenn li qed juri Gvern Laburista biex isaħħaħ id-drittijiet tan-nisa u l-involviment tagħhom fuq sma varji tas-soċjetà. Meta kienet qed tindirizza l-laqgħa statutorja ta' PES Women li tlaqqet illum fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, hija rrimarkat kemm in-nisa għandhom ir-rwol importanti fost l-oħrajn fil-qasam tar-riċerka internazzjonali u l-innovazzjoni. For a few years it has been proved by the Labour government that they do the utmost for changing women's life from the childcare, better education, and actually as we see we had an amazing panel with women in tech. It really shows that when there is a political will to do changes, then I would say Malta is having a priority. Fil-ftuħ tal-laqgħa statutorja s-sibt filgħodu, id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Alexa Ġussaliba sostna li l-att dwar is-servizzi diġitali kienet kisba importanti biex tittieħed azzjoni kontra kull tip ta' kontenut illegali li jittella online. Dan fil-waqt li l-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras aċċena għal iktar miżuri favur il-familja għal bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja li jħajru iktar lin-nisa jidħlu fil-politika u f'karigi għoljin. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech qal li llum iktar minn qatt qabel il-Partit Laburista jinsab kburi bil-progress li sar fl-ugwaljanza. Tkellmet ukoll il-President tan-Nisa Laburisti Nikita Alamango. U kemm importanti li nħeġġu l-tfajliet iż-żgħażagħ tagħna minn eta żgħira il-bniet tagħna li jitlu għal studju differenti, jitlu f'diversi qasma tal-edukazzjoni tagħna differenti mill-matematika, għax-xjenza, t-teknoloġija u ovvjament nemmnu li d-dinja teknoloġika mhijiex biex tal-futur imma għall-preżent